ทิตุตะจิไปเวกอุเลตุนตุมวิดีโออาจวนอินเดียรัมอีโคโนมีจุงจางเวลฮีหันสอยรันเสียมกันตุมอันนี้จุดยังตัวจวนอีโคโนมีจุกันนี้เฮาลงอามาเอรอจูอินเดียอีโคโนมีพากังโตกินกันหันซิระเองนี่ทิลฮาร์เตะไม่เสียเทียมเราเตะพอเกมาพอนกันไหนนัวละจูฟังจนดูอังท่าลิงการันตีฟัมกิมเลยเทยโดนโลวะจุลายเอรอจูอินเสียเทียมนักกันดีดูจุดที่รัวเลยรอจวนกันอินเดียอีโคโนมีเราทันนัดสัตเสียเตะอินเดียอีโคโนมีเงี้ยเงี้ยเสียเตตูน่าเซ็นทรัลสรการและมิโซรัมสรการนี่นะอินเรมเจมนะอากาศปุยเตโปฮีกันอีโคโนมีดินหุ่นฮีอัจฉริยะวังนี่เราฟินกันอีโคโนมีดินหุ่นชาซาฮีอัจฉริยะพลังกันเหี่ยมฤตกพลังที่เราทนนะอินเวนนัที่ละเซ็นทรัลนะมาอลากละเตตินรัมดังเองกันทนชัวทิลกันทนชัวจังเฮซุมเองจังกันลากลุตีเตตินรัมดังทิลกันลากลุจังเฮียนซุมเองจังเงกันเซนตีเตกันเหลาเมกันเล็บตีเวลาเตะขาหันสวยกันตัวจุดยังตัวจวนอีหันง่ายเท่าเลี้ยงอินเดียรัมฮีเลยลุงเฮาสักนะจิสังสังอภิตะกินทีร์ลุงอัลเทเลรัมมุลริเซลนักงะโคเวลรัมเฮาสเปอร์โปลนียโคเวลปุ่มอลูมิเนียมไลม์สโตนเลไอรอนออร์ทาร์ชัวเนมลามามาช่วยตัวอันนี้อารัมซาอสมนีปัสริเวลฮีกลางพายนีอินจุดตาจวนมินเนอรัลเลรัมโงตัมตักเอามาลุงอัลเทงะลามาโคเวลาจุงลุงเลจาร์คันเลชติสกาตาอัตัมบีกาโอดิซาฮีทีร์ทาร์ชัวเนมนาเบลอันนี้ราชสถานะซิลเวอร์เลซิงอัตมามัธยประเทศลุงมันตัมไดมอนเลโซยาบีนทาร์ชัวอัตัมเลบกตูนนายาราชสถานะทิลลูฟังตักออกไซด์เมตริกตันมักตะด้วยขัดจวงมูชัวอันนี้ญี่ปุ่นเนนให้ชัวตูราอินเบียกนะอันในเมกบกNorth East India hi leilung hausak na natural resource nga le maila lahai chualo atam hle thunga India ram puma energy security le industrial development atan hebial hi apoimo hle Asambik hi India a tui al thei mu chuwa masak na ber ania Digboy hi oil city of India tia shiat ani nge Tripura state hi natural gas a hausa le electric siam na le industry ya an mangla sa tuna hian keini Mizoram state po pipeline manga mimpek tuma malak na kalmek ani nge North East bial hian India rampum tui al theile gas reserve om zong mun nga achana mun kharvel aneya Meghalaya hi limestone cement siam na atana tha em le lung al thei atam le tin uranium po atam le bok Arunachal Pradesh lama hian graphite le vanadium angchi thillu critical minerals an muchuak thar zela Mizoram hian lung al thei limestone le petroleum mu theina mun po a nual bok India ram hian ramdanga thil chi sang athon chuak nem le athon chua tamper chu petroleum products ani India hian crude oil laturin khovela refining industry lian perpol aneya petrol diesel le jet fuel siam chuakin ramdanga athon chuak le thina tin India hi pharmacy of the world tia shiatania khovel mun sanga damdoi thon chuak tamber pol ania engineering goods noya hian khol thir le thil siam chuak chi sang a oma hengte hi India economy ya poimo tak anni lungman tam le lunglu cheito le rang kachak ker hi US le UAE ya athon chuak nem le tun na ya smartphone le computer pa thon chualama India athang chak le agriculture product hian bu thingpui le so thing spices lama India hi thon chuak tu lian tak ani meka India thil thon chuak dong nem berram te chu USA UAE le Netherlands China le Singapore te hian ni chuti rual chuan India ram hian thon chua atagin kumtin summak ta duai tam tak alaluta sanghi somni pali le sanghi somni panga chung khan India in athil thon chua zong lut na chu dollar billion zariat somni pel aniya India hian thil siam chua le rongbol na atagin sum alaluta IT le business service atagin US dollar billion zathum somriat pasari alaluta athang chak le bok tui al thei siam chua atagin kum khata
dollar billion som riat pali vel alaluta hei hi thil siam thon chua zinga tam ber ani nge khol le thir lam thil thon chua atagin dollar billion za pakua vel alaluta thil hludang electronic goods a hian dollar billion somthum pakua le damdoi lama hian dollar billion somthum rangkachak le lunglu lama hian dollar billion somthum pani le organic and organic chemicals a hian dollar billion somni pakua alalut bok ani India ram hian thil athon chua rualin aram mamo sang ramdanga tangin alalut na salea kum sang ni somni pali tanga sang ni somni panga chung khan India thil lak lu zong lut na chu US dollar billion sakwa som panga atlinga India hi energy mamo nem ram ania tui al thei hi alak lu nem berpol ani kum sang ni somni pali le sang ni somni panga chung khan US dollar billion za somthum pariat vel zak krat oil lak lu nan amanga smartphone part le electrical machinery sanga dollar billion somriat pathum vel man alaluta rangkachak le lunglu cheilo hi alak lu nem berpol anni bok gold big hi dollar billion thum vel man thlatin alalu tlang puya kholian le industry ya manropoimo sang dollar billion somruk manvel alalut bok chung thil chu China atagin electronics le khol chi sang lak lu na manga Russia hi tui al thei lak lu na nar lian tak ania UAE hi tui al thei le rangkachak lak lu na pui berni in US atagin aerospace part le high end machinery lak lu na pui anni bok heng alak lu na lut zong po hi krat oil le petroleum a hian dollar billion za somthum pariat vel ani a India economy hi buai vut lo ma se thil lak lu atama wangin sum lo na lian tak anei meka hei hian har san na tlem asiamani athon chu a in alak lu atam jok miau awangin kum sang ni somni panga le sang ni somni paruk chung hian India chanchina trade deficit lian per US dollar billion zathum somthum pathum chuang athenga ramdanga tanga thil kan lak lu tam hian dollar kan mamo na sa a hei hian rupee lutna atin hiam thin kum sang ni somni paruka hian rupee lutna hi dollar khata cheng som kwa panga vel in ataniama India hian krat oil le rangkachak alak lu nem awangin ramdang sum amang na sa le a hei hian current account deficit atizaw thin tin India thil lak lu tam ber hi China atanga lo chuak ania hei hian ramsum din huna in nga na nasatakasiama ma se India hi khovela economy thang chak ber ala ni reng tho kum sang ni som ni panga le sang ni som ni paruka po 7.4% velin thang tura chutania tin India hian forex reserve US dollar billion zaruk somriat chuang zet ala neya wangin thasom pakat chung thil lak lu nan ala daya hei hian economy ati buai vut lo ni inalang India sarkar hian thil lak lu ti tlem nan le ram chunga siam chua tam nan make in India le PLI scheme te akal puina sa hle tuna chuan Iran le ache vel buaina hian India economy angong thui hle a abi takin energy le trade konga harsat na athen mek India hian amamo tui al thei za asomriat panga chuang ramdanga tanga alak lu awangin buaina achua hian oil man asang hal vak thina meitha a khan India sarkar chuan petrol le diesel man litara cheng thum velin atisanga India hian LPG mamo za asom kwa pakhat zet Gulf region atangin alak lu awangin he biala buaina hian inchunga kan man gas man ati har sa zual lebok oil man asan hian dollar kan mamo na sa a hei hian rupee lutna ati niam kan ti to kha transport le fertilizer man asana wangin thlai bule ni tin mamo dang te man asanga hei hian chung ko budget ati buai lebok thil thon chuana le lak lu na lam Strait of Hormuz abuya wangin long manga thil thon ten hun adu reya asen so asang le India sarkar chuan he har sat na hi ma chon turim
Economic Stabilization Fund dollar mak ta duai ruk chuang ada ranga tui al theile gas kan tlak cham lo nan ram sang atanga lak lu dan azong meka heng buaina te hian Mizoram min ngong na ve le a gas remchen anga ya connection thar pek chu thlangin har sat na a thlen pha mek chu gas awanga kan har sat na le oil awanga kan mang an na te ria im Central Sarkar chuan oil lak lu na Strait of Hormuz paltlang tur po Army te an duty tir ta nge a India hian kan tui al thei nei te hi ramdanga thon chuak lo ma se kan buai tho do na a chan chu India hi oil nei tam ram ani lo wangim oil kan thon chu hi ramdanga tanga kan lak lu kan song bol nu chau ani ya India hian amamo oil zong za asomriat panga chuang hi ramdang Iraq Iran Russia Saudi Arabia atanga lak lu ani ya kan ram leilung atanga kan lai chua hi atlem le thung ram chunga man tur po adai lo shima khovela oil song bol na lama achung nung ber pol chukan ni ramdang atanga oil tlom taka kan lak lu kha Reliance le Sarkar factory a te kan song bola petrol diesel le jet fuel la kan siama athen chu ram chunga kan manga athen chu ramdanga hlok takin kan phal le thim oil kan thon chu atang hian India hian foreign exchange ala lut nem le a kan thon chu lo chuan dollar kan la lut le manga chu chuan kan ramin thil dang computer part le damdoi man ruwa ramdang atanga kan lak lu na tur sum atlem pha do na wangin oil kan thon chu lo chuan kan oil refinery lian tak te hian an thar chu zat an ti niam anga yanga chuta chuan na thok tam takin na an chan pha theini tuna US policy hian India economy le mipuya ngong na satak anei meka abi takin tun na ya an thil thon chu lama tarif an ti san le visa policy an thak hian min ti boi le ni inalang US sarkar Donald Trump nuaya chuan India thil thon chu sang abi takin thir le textile za asom nga vel zat chia abituka hei hian India thil thon chu lutna dollar billion somriat pasari vel zat ati buai pha February sang hi somni parukan interim trade deal siamin he chia hi za asom pariata ti niam tura ruwa manani a ma se June sang hi somni paruk thleng hian he thulung hi chip chiar taka sign alani lo wangin kan exporter te an lamang ang le chutiang ani awangin USA interest rate asan hian investor ten India a an poisa da an la chuaka hei hian rupee lutna ati niam na sa thin le a stock market a ramdang poisa lo lu atlem pha a hei hian kan share market a ngong anei bok May sang hi somni paruka policy thar an siam khan zero light duration of status ati to pa kumli chau cham phal na an peto a hei hian India zero light noi tel ati boya IT na thok tur ta tan sarkar chuan an hlo thlem ber tura an bituk ati chawa hei hian Indian IT farm ta na an na thok te USA tir ati hau tak pha le ni USA hian na tam tak ramdanga tir awanga chi lak tur chungchang soi a oma hei hian Indian IT industry dollar billion zani somni manvel zet angong theya Mizoram po hen US policy hian petrol diesel man le electronics man ati san pha ba ka kan zirlai US a tum te tan har satna a thlen na sa le a India sarkar hian heng har satna te sutkian nan hian US nen trade deal sign turin ma an la mek bok heng buaina awang hian kum sang hi somni paruk chung hian India economy chu a than dan amuang ret dona manufacturing lama za asom pakhat an thang anga service lama hian 8.7 le construction lama mason na nasatak a omthung US in chia ati san le West Asia Iran Israel buaina awanga energy man sang hian economy a met noi deuh theya Moody's angchi rating agencies ten khat chuang kum sang hi somni paruka hian 6% velina thangang ti in unforced case anti niam deuh bok rupee lutna tla niam le GDP revision awangin khovel economy ranking a India hi parukna atla threta
มาเซอัฐันดานเอโรอจักเบรปอลอลันเรงเทาตูน่ะปอยสลุดนัดเนียมฮีกุมซอมชูงอลุดนัดเนียมเบรจุมอันนี้ยะทลายเตจีงานันในเหล่านะอลสังเลบอกมาร์สสังฮิสมนีปารุกะรีพอร์ตคานทลาย unemployment rate ที่ซาสมปังอาเซตอัตลิงะ graduate เตจีงาเพย์จวนอสังเลสวลกุมินเฮียนคอลุมอันสัตวางินนัทโตเทยเลวเลทายทาร์ชูละมหาสัตนะอัตเลนะเฮียน GDP 4.5% เวลเฮียลินอันเม็ดหน่วยเทยตีจิรเจียนน่าอมบอก Prime Minister Narendra Modi จวนกัน economy อาเชียดเหล่านานอินเรมเจน policy อากาลปุยะอามาเงยปอินอากอนฟอยอติเลมาอาชันจูโคเวลหัวปา West Asia อิรันอินดาวนั่นแหละบวยน่าอวางิน oil มันอาสางะรัมมีปุยเทเนนะ oil เละซุมมันกงาอินซุมตูเละ public transport มังอวดตูระอังเงินนัวอามาเงยเฮียนมาชัวยินอามตอร์จุยตูจูซาสมงาเซตินอติเนียมา oil มันเคลมนานอากอนโฟยะ electric motor มังอวดตูรินอติยะมาเซซุมเฮกนานมอเตอร์ทาร์เลโลวินอาอมซามังไม่ตูรินถัวเปะอามตอร์ลาร์เพลนเดวมาเซอาหิมนัลมาเอโร Special Protection Group 10 Blue Book Protocol อันละวงดุงแรงทุ่งอาหิมนะอันยามจวงละวะ Prime Minister in het yang ma alak nu hian Mizoram Chief Minister Pulal du oma po im kum sang hi som ni paruk me tha khan mi puitan kong ti thol nan le PM malak na thlop nan an convoy an ti hiam ve boka tin Mizoram sarkar chuan ni lai ni ya pia nga no official vehicle day an ti mai sarkar motor tan lo ni ya apuanga an siam chan berpo oil rem chem le sum man liam ti niamania he malak na hi Prime Minister Narendra Modi ya malak na ni in economy le riak din hun thamwan omlo laka in ven na na ma lak tura ngen na asiam bo zuina ni khovel huwa pa oil man sang zel laka in ven nan le oil hek lo nan sarkar motor mang lova ke akal tur le public transport mang jok tura ngen an ni ya nilai nia sarkar motor tlan lo hian aizol khopui chunga lirthei to lutukpo ati zia ompha lebok ani